Da ste veliko v šoli, potem si predstavljajte, kako bi bilo, če bi morali tam živeti. 13-letnemu Mohamedu iz Sirije se je zgodilo prav to. Šolska kuhinja je postala njegov začasen dom, ki si ga mora deliti še s 5 brati in sestrami. هاي الأغراض والأكل اللي بيوزعوا لنا إياه. مثل المطبخ هاي نحط عليه الأكل مشان ناكل. Majhna osnovna šola v Damasku je dom tudi drugim pregnanim družinam. هدول مو معنا هدول. هو جيران جديد؟ لا من زمان ما اجوا معنا. هن اجوا أول شيء بعدين هن دلونا لهون. Šola ni dom, v njej ni kopalnice, kjer bi se lahko umili, pa vendar so begunci hvaležni, ker so tukaj vsaj na varnem. Pomagajo jim sosedje, mnoge dobrodelne organizacije in tudi cerkev. Mohamedovo življenje je sedaj znosnejše, a spomin na strašljive dogodke še ni zbledel. وأنا احنا بنخاف نجينا على المدرسة. يعني ما في غير البيت يعني أحسن شيء البيت. يعني أكتر شيء من بدك من البيتك يعني. الراحة والأمان. Česar kot kaže, v Siriji še nekaj časa ne bo.